Anh mong ke Bruno Msha se ke Mizoram Bru Displaced People Forum General Secretary ke tongo ke Bru IDP raw no Tripura wo resettlement ke man ke location sai ko mo 11 location if sioni location ke ha Khahamthai para ni amoni in charge ke tongo ta wo ke bo Khahamthai para location ke Wainbok chora Rani para bai Jolidon ni area wo tongo Panisagar subdivision ni sing North Tripura district wo kebo kezo mawo 22.5 hectare sorkari boro diversion keyo ke 22.5 hectare nim sinyo plot no thairi mayo here government rows namo ke 512 kao abo 512 nim sinyo ta keta wo plot bak mai mo 236 kau aboket mami asuka matang ping ke internal link road raw ke water point raw ke tre ICDS nanan rokom school jaga pa ha tai phai kheye kebon kheye tre hala hakong kai tre dalam toise jaga hamthaya teni GPRF bike saka tongye map bano mo umbo 22.5 hectare hi pipo pa ha jaga le use khemai mo ongyam bo ye abasu ongkai thamse kezo mawo no tangnai khem sa ha sing ke 236 nim sinyo 211 no ta o tang ha ke no tang maya kho khyong to nai raw tini no thai maya kho khong to nai raw kezo mawo 289 kao ke family boro jaga wo to anima ongya mani tre jaga tre location no thangni hine raw ke zomawo hamsapara relief camp chiyo 64 family kao ke abro 64 family msinyo ration rini hiye government of Tripura ta o hinte moke 113 mami sinke October 1st chiyo mairong sorkari mthau ya mthau hoi mani karon ke zomawo sorkari plot bakmo 38 family raw no tangyani are hiye mairong October 1 tarik chiam thau jami tini bai ke no khata ha sachai kaha abro mairong maila yakho ke borom sinyo mairong mainima zomawo 130 number rimiung singke total rationing msinyo 295 msinyo 1133 khui hai sing ketre 180 le mairong maya ongtong ke 180 ni msinyo se tai samo 38 family raw je no thai hamyani ta teyo dalam tuise tini hala ke jaga kroi mu ha chaw sing ke tui pa phaimo jaga ongba etang maya abro 38 msinyo po tre no thai hu thai select lai phi hamya khatung ya hi phi phona uchi ha 19 family leboro tang lai phi ha khongba ye tre tang maya raw le sisa chau se abo se tini tho ha mairong borono mthak ye te o arongbe bobini ko mano tuye chu khreng tor cloud ro phono salai ha ke central government ministry of home affairs ke state government of Tripura ke signatory leader of ke video conference meeting khelai pu ke additional secretary ministry of home affairs ni direction tongo je Tripura government ajang higher authority no report remon moteyo no tang phungya khatung phungya ongye abdikhe ong to mi hisa ke abdikhe ong to nai mano action ladi je go themode ke habaladi hi ajani direction moteyo ke uchi ha additional secretary no government of Tripura ke DM no SDM no direction ri ha je no tang no le mairom thakdi are hi are people tiniyo no tang ya 38 family in chiyo bro application self application dorgasto joto su mamba no tang maya onphi mamba bro ni plot no accept khemaya on abo bro suye lekha pora po submit ke paimase arpono government of Tripura mtha ha are people je aini moteo naye thang singkhe je abo 38 family no mangse mairong mtha phi nai
aborem sin se tre no tanya jo male 19 family cho ustong sio abo khong to mono gona kheye pa hamana wo tre location ju da thang ni hinai phonong tho no tang to nai ro phonong tho abona pa hamai siri government of Tripura mthak mole aini phatharo ongkhna do ar himachong arom bayam nusu criminal ongye tenim bro tanye bro butha ye si khauda gai jate ja ongye loka bo to nai ro jelo to nai ro no pho government le mai chawano hiye mai chari ye mai chaye ye to nai no point of mai chari ye ma ten phie teniyo boro Tripura hapayo Mizoram ni bru hi pipo agreement chung 16 tarik January 2020 yo sign kheye Tripura khusirong ke toni hi ke pipo bodi khi mai rom thau te amba o ta o mache manu ya ongye hamsapara ni lugoro be thakiye bipodo tui to lai tong ke boro SDM level DM level salaiha salaimon moteo higher authority ni order romba chuma khemaya ar hinsao ponchai sajar ma boro no first installment no tan mari mo pheraudi aria khebu boro no tang tho aria khe mairong le ri maya ar hiye sai tong akhe ang pho personally as a in charge Khahamthai parani ong mobile ke general secretary MBDPF ongye ang additional secretary no 23 October ro lekha po memorandum for submit ke pa ha arom be dai phrui mairong ri di hiye har pho tini thoha muha pho positive reply higher authority chin chio maya ongya chinlugo project be thake ling lai ha khebo mairom thamoni bawo bro khro noi phono thui ha kemache manu yam thiwa thi chari maya am saib sayagu ongye mairom mai khar tu ye tomon go tio abdi khe thui nei phono tong ha ketang jorawo relief camp khongsning naising para asa para haja sora tini novajoi para relief camp akhe kais kau khakchang joto phono je sau yak chu modi khe mairo raw khangye boro no chung chari layo he bolebe thakiye limited se chin bok pandam kaham khek bang khe boro no chari khairi khe maya ong ba are mani mtui mkhai mai mo to so de se ong tong khe boro boro tre tong ni hi nai raw jo mawo 1032 family kawo abrom bok pandawo tre ha extension khe ma 15 hectare extension pho tini tho hajai ongya ko khetre 15 hectare extension ke phose 1032 family chungchak ya ar khumbo ye bobin bok pandaw phono sorkari bai salaye request khelaye ma tongo arin photini kurungri positive result le no ongya ko kheboro Khahamthai para boro location mai ma bai khe ta oje mairong mai kha choye tongpu opho nangkhru nukhru khe tongnai bang ma chini boro especially longkai region ni NGO raw political party raw boro phoje maimsing sorkari borkari do pho sakhru kukhru khe mani hiye miyak sirawo miya raw phono meeting khilai tongo arong boro kapo khakchango naro mijang elaka ni political party ni leader raw akhe NGO leader raw phobe thakiye jono nangkhru ye bai thang thang ha jati thang omodeyo abde kinang khu moro no pho chung khakchang mo sapiyo khe abon khui khe etmang ba ye body shock problem ong phi himo muha khe ada bro ha khe hamsa para relief ke mo tongni are hi tong hamsa para relief ke mo se chuna pho to indi hiye sanye tini thoha boron tang phaya phaim chuya ke onai phono tong are hi phi potai sa de sorkare je plot remon mo teole 38 family msinyo 19 family cho se tanya ko tongko arong ba o borong ta te entire family no pa hano bodi khe sorkari raw mairong stop ke mole oniai ke omba o chungjo to phono sakhu ya lai ni nanai kukhru lai ni nanai ke tiniyo pho Khahamthai para meeting khe phayo akhe DM SDM office ni official raw deputy collector raw phayo boro bai masalayo arong be je jat nong pho tining khnai mairong release ke piradi mairong release ke cha ye nung ye kaham ke chung lai ya ni mana o abung ya ke tre chung mairong bo release ya no tang de mobile le chimbro le tang maya thui pe ne ha ar hima salayo arong ba higher authority yo tre 1 month ni ba pana request ke yo 1 month release ke pa ye namong sing ke
no tang yang ke telephone extension ma khenai ar hinge government ro chonge tongo ar hin sao arong ba bodino judi se Khahamthai para no hamsa para no mairom tha mode ma problem tong sim chu ke no angno phone ye joto su nang mole ai thin yo no sunge khna mayo ar hinge ma sa pim so ha khak cha ha